e tangia mai la I le vaenga le hana o le ai pe foringa mai o la mana o ia le foi sa vem pal me mua e ta o tu le tenu o le la ko Pakeki foi le pe wa vere I ta o tangia mai fa pena foringa mo lang Pakeki le nga o ye fast por that way very much so foi mo fienga ma bla ka e foi mo fienga ma bla foringa mai ia la so fienga lo le to ia ola Pakeki foi Ole anga oi foi ole anga oi foi nga pa o ko Pakeki pa o ko mo e pa o ko ma minska ele se Pakeki le leila la Pakeki mai se mal Pakeki nga fa o ko mal Pakeki nga fa ele fast ele ko Pakeki le le project le 2 million le 1 million o Pakeki ele ko Pakeki 2 million nga vaku ele ko Pakeki le 1 million e kele me ele ko Pakeki ele ai ala mase la kalaka ko Pakeki mai la pe la kalaka pe la fai ele faz la ko Pakeki e ngo mar kilo pe ko ko Pakeki ese Pakeki nga ko kopi mai o Pakeki le faz que nga ko ko vai ko line up mar ko Pakeki manifesto policies le kami pupulen ko nge ko le le ko man pa fanga malo volle nga sap ko caretaker le ai masaka e ka mai e ma fanko foi malo Pakeki le ko kalmo mai mana ia tele vai nga le wa au mai le sunga de ajo no le media watch ole article mo mana tua mai samo au tele lo po fe ta pena mai se fina ngalo fa pe o samato Pakeki anai sirfi uma le tunu o fa nga malo le na ye ole fast ai si kama kai mi ale na vai le fonga va ai ai la ni me sa ta pena ele sa avea mamingiska o tupe lautimu ia welese o mea ai le savaringa fast o mea maya awai le mafainga e koe ka kopea mai ai rengi kama i minga va mai le fonga va e le fuse me ka o se Pakeki fa ka penga mai le taimi o se malo tausi ma fenga ngi me Pakeki e mai le Pakeki ka sanga ngi ki kilo e faile kam fai fekunga e me kam fai so ele la se me la fa pe fo wanga o ye fa ko wanga o ye fa ko Pakeki la sa maru pupu ko Pakeki ai o se Pakeki nga fa o se Pakeki mai la ko fa ko fa la inga ya mai la ko fa o kanga sa ye ko fa foi mai fa so inga ko pera ku ke le ya ka ki finga Pakeki nga mengi a mai la mai Pakeki nga fi mi se ko vai nga fikas nga ye em kwa se mama wa sin pa mai ngo mele fa ku so ngo mele nga fa ala ole minska malo fa tai Hannah I think she's obviously using, or the writer of this article is using the budget to kind of score political points, and I've been privileged and blessed to grow up here in New Zealand because I have an understanding of what opposition politics looks like. So in healthier democracies, opposition parties will, challenge the ruling government through policy debates, offering alternative ideas, and holding leaders accountable. With this article by itself, there's none of that. It's kind of like spreading misinformation, political smearing onto the Fast Party, and trying to delegitimize the ruling party by questioning their honesty, saying that, because they rejected it, that's what caused the by-election, but that was my plan anyways. So this is what I would call dirty politicking. O Samoa uma le Samoa ngi le Samoa include observer mai se vai ngoma le la ora Pakeki le fai ai se me le ngo pe su ma sei il Pakeki ale kan foi ola il Pakeki ngam te ke bande sole il Pakeki wa ko malu ai o aki kilo ma sai so se me ai fai ala ola il Pakeki le Malisi vai nga o le ma fu anga la yo na tau au mai fua se tu singa fa pe nei ole o sa wanga le fionga sa fa pito o le mako Pakeki foi il Pakeki dia pia tingia mai o le te pasia tulo pe fa tu fingol Pakeki le fast lunga ai o le ngalo o le me manino ile tunu ele se vai nga fa ka o se fast mai le pai inga na nei malanga o me o kasinge vai nga te tau ona to sila le ai a me se fa nga malo mo nga iluma
a me se fo ile ofisa o fainga balota ma ofisa o le fonvitalai I vaenga I o le tu no fare le le tulafon la ngolenga amaka mai ka ko or fainga maro fast ai uma mo ke te kar sap yeah ai le ai se sap sa fa o le ma fon o fetua ono o le la tau tusi mai pe foringa mai o se mea nga makualo ia se ka penganga a se paki e le si kalainga e le I fa ale tula fonoina sona resitalaina io o le la ka ko alu e faile me fo ile ore ku ore mea sao ai faile mea manga ia le la la tau o mai to inga tusu singa fa peni ole maku Pakeki fo ile an maku vaanga fa u faima ai mani tu mai na le lua vaanga fa u fainga ka wa va me na mai na le fainga malo na tene ole vaenga na tu malo ole fast ma le vaenga la sai le opposition po le tu ngai HRPP ya ole fa lo telina na ole vaenga le faftei fo ile matai tu ina male tape nei no le tatu article le Yep, so these tactics written in these articles are often intended to weaken the government's public support and increase the opposition's chances in future elections.